Abusia mama mfanchia kese ema baby bia obia ne baby bia otie kroni omaya owoso no mama nchia na mema wakwa banso so embra dwumadie so efiada onyono nyamete asefo no aya mayen efiada edikan ya wabra yede omampanyini foforo ana yesan de embrashe ebedwafo ena efe nyame aye adom ne asanya mrashe bedwom kasafo, the Speaker of the Parliament of Ghana. In the history of Ghana bakosemu yenya baako a omampanyine a wosiso awo ekuo baakom na Speaker of Parliament nso a owo ekuo baako nso so emu. Enye meme na meka enro omampanyine no a enekaye nti yedenya me asese ene eye efiada na me no mieno yeshia yedenya me asese onyame adomo a yemmei beko suku evisa homboabo abre ene edro abra corona abehawiase afana nyina anopei mene wetwa ehia na yede aseda bebre na yede ebre ono nyame twiri ampon a wabo nesro ene nasase menyomo a na meyebo no ye dwomba akon a edama koma so se bosumi ni afi no se obeso okwa ni mo na okwa akiri a ade ba akopɛ nesese wo yese obesere onyame honhom konkron se obeboa no aso mu na wakrawo na wama wonan ampem ebuba biara edebiara da erunti sa dwumi afi bonseme no ede beye asori bebre Kenkai enyom waha eduasa ensia Psalm 136 enyom waha eduasa ensia waha eduasa ensia enyom waha eduasa ensia monna Erade ase na erade ye na nadoye ewo hoda monna enyamimu enyame no ase na nadoye ewo hoda monna ewura nomu ewurade no ase na nadoye ewo hoda de ononkwara na oye anwanwade akese no na nadoye ewo hoda de ode entiase
eye osoro no de ode entiase eye osoro no na nadoye ewo hoda de ode asase de ode asase tre ensuo so no na nadoye ewo honom da de oye akania akese na nadoye hoda owia se eni adechia so na nadoye hoda osrane ene ensonoma se eni anajo so na nadoye ewo honom da de obobo mizrimfo won emakan mu na nadoye ewo hoda de oyi Israel free won emuno nso so na nadoye ewo hoda ode ensa a ayeden ene basa watne emuna eyi ne man ewo wonsem na nadoye hoda de otwitwa emewa eponumu esini de otwitwa emewa de otwitwa emewa esini ewo epo eno emu de otwitwaye de otwitwaye de otwitwa emewa de osefo no enyuma na nadoye ehoda de odi ensa a ayeden ene basa watnimu na eyi ne man no na nadoye ewo honomo da de otwitwa mewa verse 13 to him who divided the Red Sea into parts na nadoye ewo honomo da odi Israel femu na nadoye hoda na oka Pharaoh ene ne dom ensusugu emewa epo enum nsuso na nadoye hoda de oja ne man efa esre so to brebia odwen se de enemu no ase Awurade omfi yen but omane man efa esre so de oma ne man efa esre so na nadoye hoda de obo ahemfo akese woni se nyame namwa mo namwa ne se obi beso tata mo a obobo ahemfo akese obo wo mo hwefom omo nsori bio omo nyetumi ena omo ayode omo pese omo yo na nadoye ewo hoda na okunkum ahemfo animonyam efo nsoso na nadoye hoda amorifo hene Zihon na nadoye hoda ne Basan hene Ok na nadoye hoda na odi won asase ma se apejade na nadoye hoda odi ye en nakuwa Israel apejade odi ye nakuwa Israel apejade na nadoye hoda de okayen yen ahobrase emu de okayen verse 23 who remember us in our low estate Abraham Crawford Jane say yentimi enye yeda in our low estate de okayen yen ahobrase bremu when we lower ourselves then Crawford can say ho we mu de o mawiesa Ghana de o mu nya asomdue da Ghana de o mu nya hotoda mene ufie yenya hoto our low estate God remembered us okayen in our low estate Erade okayen Sebino mi no yeti asena Erade nkayentra he remembered us in our low estate so why emrena obekao tiasiasa so why embra this God will remember you mune Awurade ase na nadoye ewo hoda enti baby me dru ye ni nyina no makenkan ni nyina pese me kan emanisi na wan kasa hwe bia na wugina Awurade aye osadoi de okayen yen ahobrasie mu na nadoye hoda de ogye yen free yen ahu hiafo no ensem wudim baby Awurade je free wudim okay and hath redeemed us from our enemies. Do you know the number of enemies that were surrounding our lives?
Wini mo ma no ma twa ye ho ahia. Wini me de ne ye wana when we twa ye ho ahia de no mo keka. Wini me say other countries amanamane a etwa ye ho ahia ne bi ka oh Ghana, this is their testing time. Enya de a won betimi e de omampanyine sisoda. Enya de be yi. Wini me Ghana ha kura binim kai. Wini sa. Wini say bi kai. Ibi said that a she date. Omo she date you. No say from on the 1st to 7th. Kurumha. Now I don't know kind was say the one who redeemed us. He had redeemed Ghana. The fear, the panic. Then Crawford say Ghana for yam she won no sa. Brunya brim kura na ye pese yam she. Na market she. The street team, all were part of the things. Again, the panel you know, but Satan Yankasa a pese enka yasum intime enjoying. What is an enra? The ene koso Ghana and America so it just them two. The been see that 200 years it been see that America. Na emrantie ne mabawa atiesi na hwenne ma boni ano mo ye no America. In the history of America, sa the fourth time say kura wo mo hunu bi. At the fourth time. Na wo mo ye eniema ba bia mpanyifo abranya de ato ho. No mu gura ho din semfo ne nsemfunu. No man pagina we sisu esisu yobom zobom aso oni ani aso oni aso din semfo sa din semfo. And but you see, this God has redeemed us from our enemies. I don't know the enemies that you have, but the God that we serve, he redeemed us. Oh, glory be to God. He redeemed us. Na onona oje yen na oje yen efri. When him say enkrofo bi won mo nte Ghana wo mo ehunu say wunyamensa. When him nra mfra ma bi anyame ma ne fire ahomache no. There was a strong wind. And you shas yes eto kiti. One tisunsumu ne amase. Sa ne mena na ekoso parliament wa hwenkrofo ayato aba mu omo no mu ebu omo ye nkwada di wanimu eyawo. Bible say due oman a mu di kanfo ye mmofra eno de beba ho e se da ba ho. When your leaders are kids, omo ye omo ne ma se nkwada omo wi refi se e you be na to aba ma omo so omo nkogina ho ma ho no mu bobo omo ho eh ya beba ho na de yamba ho na asedan ko a ena ya asedan ko a to de yamba ho meba ho papa ne ya ka ho asem. It was say oje free yen ahohia. Get your phone ready. I'm going to open my phone line. And then what do I sit down me nyame die nyame ayama Ghana. Say nyame ya die ma Ghana, we can't keep quiet. Wanyama abaya wasu. Say nyame ya aduma say Speaker of Parliament. Owukuo bakum bayejuma for many years. One of my favorite gentlemen. One of them. And I'm me two favorite leaders oh menya wa so mo we wa ha. Is that fine nice gentleman. Our a Speaker of Parliament. Though Minshiana that, but I like him. I like that man. And he's a Speaker of Parliament. Maybe I will crowd your own penasem, but that is not my case. And then but you'll be a beye tuntra ema on my Ghana, no serve Ghana in a certain capacity for many years. No go so yeah. I'm always grateful to God for such people. The be me denya me asema and Crawfordisa. And I was really happy. I say Bema Ghana I had the more. Ya the BBA co parliament ya bedwen dwene ho ne adwene ho ye. E kana mo burugu ho a na mo nyina na mo adwene ho ye.
said the beya in Chirimamre. Say a year of roots or Mampenina can say second side of the year of roots no ma ye and kode sukuya or more sabekui no ma ye ehia papa ye ni o ma bia kwotena mu bio me kwa Germany o mo njeme German for e wa hanom a mo Holland ye njeme because me ni honom krata visa keke na me wo country bien ho aye kwa be ahade me duru amia me die mu nie me duru airport pe immigration for oh rev you are welcome me ko Italy Toronto come style ben sesend asa me duru Holland asofo fiao ebe hia me sensi a ne achia Goeiemorgen ya bekika ne atitinte suye ne biego we go ba hadie me ba ma ba mediem. That is what I'm talking about. Now oje yen free yara hu here what I'm saying crofo they position themselves to make your life ungovernable, uncomfortable. Was saying na urade je yen free yen ahuhie here for nsem crofo mo tina asia wo mo sheda boa pase ye magana asomdwe mada urade je yen bitimi haida bie na no kan ose nanso awurade je yen eno ntina osese woda na se efise oye who redeem us in our low estate to brebia na home kura wonim ba bia obenya bia free aduane a obedie ensu a wobenom adware suku sem ese o mako free o kade na obetua nyina no nyame aya adom oman mu onya no saa ahohiehia low estate nanka wo de wone wo ma enka suku pon kamonka ho but God remembered okaye yen de awurade aka no oma mente de ne anopai so wonim say awurade aka wo de a the Lord remembered us. Abusia obaso chese nyame won kayen mimi Yaw Owusu-Ansah de menim say urade akayen mimi de say urade wakaye me the Lord who the ogiyen ne de okayen efiam prama o say bonsuma urade kayen urade akay Ghana urade na akayen senya urade nkaya enya urade nkaya kabrani pastority ayen Barbara nipa dwene bone ba urade akaye Psalm 136 na me recite ne sano oma honam nyina aduane na nado oma honam nyina aduane si invite who call mama kohwe o man panyini die bia na ya invite oma honam nyina aduane esikafo didi ehiafo so didi ana meboa ayoa wa ma honam nyina aduane tie ne tentene de wako school ni de onko school. That is what I'm talking about. Anopai mi biema homa na meka se yemfa aseda manyamea na wo de nyamea se kai de maka nyina o mahona nyina aduane monna osoro nyankopo ase na doya wo hoda monna osoro nyankopo na ase nyankopo akai Ghana and wakai America 200 years have been seen that 200 years have been seen that na America pa asema be wiase wunye dikamfu anadwene nya wunye dikamfu anakoma nya wunye dikamfu wondo ne manya ayo ade na don za tutiri ho hwe akwa adwene nya say what no enya kunya ni de ne o man nhye enipa 4 na ewu nipa 4 America ke de yam fato ho wunye dikamfu a na dwene nya sebe lusunti ene munye ku mumbungura be biampanyifo take decision na mpanyampa aposifo ejina ho ehwedi na nkrofo ibowura no makwa akotena speaker of parliament akunya so no mu chichi mo ho no mu twa mfoto no mbo glasses
uncivilized citizens. Uncivilized America. Sabra no anso so ne yenso ye parliament enkwada asem okoso. Nkwada asem. Kwada. That is why my manko suku na kire mu efie nyansa anso so. Kwada. Kwada asem no bi ohodom a ye beka ho asem. But I know ye danyame ase. Oh, Yaw Owusu-Ansah. Kwada asem no de ye osi ye jai. Eze ye ntimi man kwada ndi yenso. There be. We can't let children attitude of childhoodness. Kwada asem na parliament wo dimirika de sensoromo a wo atiti asifom ne bi dimirika de bi putu bi ne bi wia pipa ne bi so kwatete ne box ne ade we ti kroba na siye eye Ghana kai kwada asem san kwada asem ya ode na de mesi ye da nyame ase but ye da nyame ase na manfa hokra nyame ayebi erinti okere nya ose monna osoro nyankopon na se na urade na doye ewo hore monna osoro nyankopon de obo ne soro ne na se asere monna na se o kwada edi agro basa kwada wuden kwada edi agro basa tise odi wodwan ana abrechi edi agro basa otibi tuli na no de awo wa ya ase se hwew me kai me kwada abrem okoben adia wodwan bi ye me wodwan ne ye made wodwan woni odwan di agro me papa ka chem say ya odwan no odwan be brawo ya odwan no odwan ni mantam no ye fie anim ya odwan di agro sa wodwan kukuru mi hui pu na mesem ye no atu instantly mesem ye no tu ye sesa niema say bi kogu ba bia say but we will deal with this matter. Arapay obasa odo aseda manyankopon na nadoye e wo hoda wo ba homa no so ameka so nyame adon ka so nyame adoye e wo hoda wo ka so nyame nhira Ghana no akase na adoye wo hoda tie ne yempacho nyame nhira oman kronkron Ghana no akase nyame nhira nyame adon ka so nyame nhira oman kronkron Ghana obi atwero say I'm surprised impo oyima de na you surprised no say I'm surprised impo If we join the 21 days, can you join us? Yes, if you can, join us. And it is going to be a fantastic time. The one so nyame adon kan. Nyame sha mo kan o microphone Ghana. Thank you. Na na wakase o kasa wia na wakase na doye e wo hoda. Na doye o hoda. Me ba cho ho ene ye. That ba je friend me gift. Me ya sure so what the nyame ase awie. What the nyame ase. No much me catch mirror. Enframa eboy. Bishop na mirror na mirror. Me enframa ni bishop ai. Da, na nyamishe ni dieni. Enframa na sise. Enframa assess ni ma. Apemba tuto benkum. No pidwa 24. Tuto unifa. Kadosha. Na tumi padie bi. Na wani wanko na ade be wani wanko na ade be wura boni fo akatia. Ye de be hunu. Da, it's ya. Niya bofradie na me betu ko se de wi asekon. Ni ti nu an me hu bi da. Me Yaw Owusu-Ansah so me hu bi da. Na so no nyame a woka na jina no sa bem. Ha! Da no nyame kasai. Onyame aye bi o. Da so me shede nyame aisha. Onyame aye bi o. Amma Ghana dai mi ni ba bia ko. Onyame aye bi o. Da me faka ko me dru kwa na de be sie nyesi. Oh, nyame aye bi o. Me nyame kasai no mo ni hu chi. Nyame aye bi o. Nyame aye bi o. Da e bia na that time na wo dem. Me me jina bonti time. Me na me drive. Na me be studio. Da and so many children who say kuku. Na me be studio. I just say because the moti am from. Aye. Eniema bogu me ka ni me gina baabi e wo Legon honom for some time. Let's watch me and concentrate here. The one man so nyame adom kan. Nyame shira
Oman Kuku Ghana, Reverend. When you mean Adom yenso so ye de be e wo hoda. Hoda. Reverend, we patch with any business worker. Me who so be more kasa. Don't worry. Kasa. Ye de nyamias. Nyamia yibia magana. Nyamia yibia magana. Uka sena eni te passe. Nyami ma opia biani. Obiao. Obia. Onyamia yi. Say kurama. Hey. Oni ni pa de do mbenya dibie. Hey. Ano po ye de nyamia si wo. Utiasi. Now Reverend ade continue ukosa so go ni tiso ana. Achire meka ho asemate. Awari kukuru be hwe me simienu to instantly. She we can say abrabo na nam ho na ho freezer. Ye wa ma so nyame adon ka. La minister Oman Konkro Ghana. Me pa cho ho ene na doye. Me pa cho ku Emmanuel me. Me ka say nyame adoye so anu age so e wo hoda. Nyame adoye ewo hoda. Nyame aye bia magana. Nyame aye bia magana. Nyame aye bia magana. Baby aye free. Any baby aye be drew. Nyame aye bia magana. Nyame aye bia magana. Boy. Asamba. Nyame aye bia magana. Nyame aye bi. Nyame aye bi. Change. Short. And I mean short. The wow man so nyame adom nkan. Papa mpacho oyameshra Oman Konkro Ghana. Ubu ade dodo. Papa mpacho me dase. Ubu ade dodo. Na doye nso so ewo hoda. Karoma dosa te ko sheke. Enyanko fono na doye ewo hoda. Oh man God. Over Joseph Tete ni wedo wake makroso. Okay, Joseph. Across to say. Across for. Get us a mafu want it. The woman so nyame adom nkan. Na me sure Oman Konkro Ghana. Na doya nso so. Ewo hoda. Karo Shade Bahada. Pacho hwanie. Papa Joachim. Papa. Oh, yami adoye wo se head e be. Ewo hoda. O ma wo hie ni aduane di, o ma wo sikani nso aduane di. Honam nyina. Eti wo so ya parliamentarian na se wo beye ne me funu ne ne matantan a. Ye ne a, ye nso so yan parliament nyame ofidi ye nyina. Jan kwada asem no. Ja san kwada asem no. Parliamentarian what kind of life is this? And say a woman of assembly. What's your nation so for? Intervention. As I chapter 54. Yeni and so for yentem ebeche. The you who be no maximum traffic. No one you young. But with him, I believe that the morning shows and other shows, more politicians, they should apologize to the whole citizens of Ghana. They must. We will force them to apologize to us. We will force them. Bible said, a nation that leaders are children. The woman so nyame adom kan. Me dofo pa cho nyame adoye nso so. Ewo hoda da. Me da nyame ase. Me da nyame ase. Mami duku on. Mimi sika. Na mu jina ho bubu nkunya to ne yamatwene. We will talk.
de wa man so nyame adom nka ho ami so man kunkun Ghana me pa cho nyame adoye nso so hoda ewo hoda wa ma wo hiani ni wo sikani nso so aduane ye de be edida oh me ba cho hwani me fam Kwame Ewu am kasafi Kwame Ewu de asa me papa oh what the nyame ase mayo madanya ndas why you nyame aye what come for urade let's go the one man so nyame adom enka ho nyame shira man konkon Ghana me pa cho na adoye nso so de ewo hoda thank you very much omo hiani eni osikani nso de be aduane dida ba cho hwani e pa cho je wani esi akwa SOS hey esi akwafo ajewa oba hema oba nyansafo oba kokodrofo achimachim wona wudi akunya ba betwam wo ho ate ba betwam wo ho se wada nyame ase de madam ase papa obato aso me da se bebre ya na ejina fidie so e bom pa ye se nyame hu ye mo bo ye wi aye de na se da be man papa ye de nyame ase ye sene no nyam pa ye wa ya ma ye ne ye da na se sa enura no e moja krampo ehwe mu nyame ayade o e bi mfe na bre ye bi mfe mbutubutu bi mfe but e de nyame ase de ya go de wa ma so nyame adom nka nyame shira my kronkron Ghana na adoya nso so ho frida kopim dai Karo Shade Baresto be ba cho ho ene ye na be nyame Gracie ni Mama Gracie do what you could see Mama Gracie I can't make sure we le gon Mama Gracie ya ma sure wa could see me le Mama Gracie Mama Gracie the men kasa o fu ya wusi an say Mama Gracie you what you could see me wu so we nyangu ya when no yere sa oh now here you TV so ho I be with TV na me say me no so you TV for what it the ba the show yes adaroma when I will beat me do breast stand and to show the show Chevres Safo Christo oh my God Holy Spirit carry me oh the power of God carry me the woman so nyame adom nka we nyame shira my kronkron Ghana na adoye so ewo hoda Evans ni ana the FM Nathaniel your voice is so papa Nathaniel what the nyame answer there because you wouldn't say you see a revelation there sound papa no can you be see what bonting is to them one that is what bonting and na for ni siani yanka be die we tuning something is see inside the hall nyame na agye yen yes nyame na agye yen wonso aka asem man kasanga won wi ase se wani hu ade enko ikiri a ya ade da wona no kura hu waka asem bedas metamo no obi se na number de ya say ya nkrofo fra mintimi masu bi 0302216561 0302216562 so metamo no de aso okay mahu so tobo asempa wo hwehwe pipesi bi to hwehwe kakra na afi me jema ma ba cho nyame adom nka o Radisha my Koko Ghana papa na doya nso so
Ewo homa yenda. Ewo homa yenda wo hiani ni wasikani ode wako school ni de onko school ya parliamentarians omumbe misbehave and wo mombe ye omo ho ye nyina adoya no ewo hoda ma ye nyina pacha wada nyame ase I'm telling you Papa Nyankupo nshira on shira won so yes Kwame Adom Boateng asempanzo so wa ha Adenta nkasa Adentan ejaba Papa Nyankupo nshira na oman yempanifo ehun se I want to aso there mfa nyoma bi enche yempanifo na sebe laye ade akono ochena generation history bema ye de akai edi etia woma na Ghana mpanifo sebe again na endra ni esi ye no papa yemfa etutuasem empe atentrene endi asem papa mi buafu na America sano etibema obunfu ene ye de asedan kwa na emenya na odi emema obunfu ne yempanifo ni bi ema obunfu omuni ajen papa wo man no ho ema obunfu ni omo pese omai edane kono Nyankopon enhwe mane enti Dabio enti o check baby e kenkan no oso ma ponko kura to nsuom emani wu ena ahemfo a wo mo fi so wo mo odin no okunkum won nyame okunkum I was here asedan kwan ye de manyame Psalm 136 kenkan the whole chapter of Psalm 136 Kinkai me pa cho kinkai. Ye nyaka se nyame ya okum ahemfo. Those that think that they are strong, he kills them. He kills. Say 21 days and I say from nyame ya Adom from Monday. It is going to be a great time. Your friend awakening time. 21 days. Tomorrow I will be there. Sawama I will be there. It's a 21 days. And Muamo Ashanti region, I will be there by God's grace. It's a 21 days non-stop. Every week we are praying. Every week we are praying. It's an awakening time. Awakening. I have invited Matum and Safro. God bless our homeland Ghana and make our nation great and strong. Parliamentarians won't pay Ghana some number kondie. Lord, fight them on a daily basis. Don't let them have their peace. That will bring disrepute, disrespectfulness into this nation. We will never let them have their peace too, because we defend the good name of this great country called Ghana. Mr. Speaker, you're my good friend. You're welcome into the seat. I love you and I've loved you for many years. I was your Amapon. As empower her. Wisdom Abua J. Kotobabi. Living bread. Happy birthday. If I show me the ambulance project in the Yugoso, then the Ashanti region, the to one wire, Brabe Boebi. So, show money in Crown, Abramobeko School. Chiroma said he used to sanitizer, said he used to nose mask. Chiroma said he almost school, and he's almost using Crawford tray and Crawford. Plate. No, chira one said one more classes about Umbijare no Mahoro, kama. Talking about your children. Also, so baby, I want to be an Bomodene na nose mask and a fashion. Parliamentarians are more kumu when you are seeing your man from a bonnet and chamo. Your man from a bonnet and chamo. Mamma Kotiti Pipa, camera dams and a mubutu. Box why they tuaba. What kind of lifestyle namuja magana? You are disgrace to this nation. Isaiah say, "Due omaya modikam for young kwada. Kwada sem na mukoye no parliament or mubi. Mogu Ghana ni mwase. Mo young kwada. Mubi muye minchiri mabeye 4 or 5. I don't need to call you honorable when you disgrace yourself in this manner. Muye Yeremo beka safi America akwano so ote wono nsem funa odino
Owusu-Ansah ni. Mapon. Asempa ha. What na pampa mu he me sa ba me jai kasa. Ambulance na 0244-710-311. 0244-710-311. 0244-710-311. Let me encourage all citizens of this great nation. Moma ye nyinara. Moma ye nyinara enkasa enchre moma ya to abamo. So they can't fool us. They can't take us for granted. They owe us an apology. They must apologize to all of us. Okay, let us. Owusu-Ansah. Baba God. This is the latest from Giovanni. Asempower. 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 Asempa. Oba be doing him till the 10 o'clock to 10:30 or say 10 o'clock. Be doing him say ya. Also, my shed white. White in the say ya. I feel every day is white. When you me say a Gene24 and she say 0509-151010. Or say when your prayer points of the whole 21 days now, bet me send a message the about and you'll get it free. 0509-151010. Bye bye. I love you.